Bugün meyilsinin asfalatıgar Proferiantazsuani Rası Enna Aras Klas Çarsaga İdeler Canıkıtarı Karşıkıyla bulundular. Bu beşigin Ulakan Klas Avalarıkıtarı Karşıkıyla bulundular. Barang Kanıktan. Билигин беги выпускниктан ханaki дайындалбыкта ыйтыакпыт. Сардана бараба. Эн выпускник боланган ханнык идене идега кире камбараны. Билигин бара сиэтен бахылырга санан хосо. Бу идене тагатал быкканы. Бән багынан ду или кимере себеттер били. Бэйан жамга коллежтан барабын орнин бөйдерин талбытын. Ханнык предметтер güvenli хананны бу идега туттарсарга. Бөйдө туттарсарга биологияны, оны химияны билек канады. Мактал. Билигин мейк администрациядын специалигин Данил Анатольевичтен тыйынкапсетлер бараба. Бүгүннен Iki вопрос дейдекпин отту. аула. Эн идеганен кымнени. Мен идебинен буллана. Тан 2 үрек таппын жакка. Олар тер бастакы этап бакалавр, икки этап магистратура. Окуп буллана бакалаврка. Реклама и связи с общественностью государственной и муниципальной сфере деньги веримди. Онтон иккиси де билен имиджология и спичрайтингден. Эти эппит идеяларым жоха филология салатыга кисилдерде кыһып, окудук бастыгы верагам филологический факультет салатынан аспыта, онтон иккихим институт языков, культуры народов Северо-Востока Российской Федерации салатыга распыта. Эн выпускниктарга идени сертификатталарга тугу сөбүлен идеганен. Том выпускниктарга ден билеңи туунан каядакка тоскластарга боле. Ол курдук буллаана кинилер уже бе личность выгоднан сайта кемнерек керем турар. Билигин кинилерге петмистер кем келектер бугас огеду туран барандар, экзамен туран барандар. Ол курдук буллаана идеталарга боллаана мен бир улхан жон кибетмистер канада. То оларен бен багахана бастыгы очерка туруктар тиянылын. Эн огоддактыктан тугу жогоддакканы тугуса билен иллен кемгер жергерерген ем учоттуктакын. Онуттан төрөпүттерге рин төрөпүттергенен ики колбоңустукунса колобуран кинилер будь-то учутал, будь-то экономист, кандык пари де болдум. Просто кинилер кайдак үлелилерин көрөстөһөчөрүн болу. Оларан боллаанаттан бэйэн багаханаагынан барарын олдук боо яһаныбын. Сонду курдук.